حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي وعد الصابرين أجرهم بغير حساب، وأثاب الشاكرين على النعم بدوامها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى وكونوا مع الصابرين، فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر حبس النفس على طاعة الله، وحبسها عن معصية الله، وحبسها عن التسخط من أقدار الله. وما أعطي الإنسان عطاء خيرا وأوسع من الصبر. الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، فلا إيمان لمن لا صبر له. والصبر من مقام الأنبياء والمرسلين وهلة الأصفياء والمرسلين. قال تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. وقال: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. إيتي الله سبحانه وتعالى ورعلم تري نحانني إيتمو. إيتي الله سبحانه وتعالى nemi neɗɗo e islam o waɗi e julɓe, kono Allah subhanahu wa ta'ala mo tawi o fodi yimɓe jebbilaniɓe mo ɓen muññi, o fodi ɓe ɓe joddi nde tawata alda e haskore. kono Allah subhanahu wa ta'ala mo tawi o jarnay ɓeeɗo yettuɓe nemaji makko ɗin, o yoɓa ɓe yoɓiraɓe honɗum duuminangol ɓe nemaji ɗin e juuɗe maɓɓe. seedo ala rewetede gonga sona kanko Allah ko goto. seedo wonde nelaɗo meɗen Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, oɗo ko jiyaɗo Allah o kafa e makko, ko nulaɗo Allah subhanahu wa ta'ala mo suɓi o nuli e meɗen, o yottini e meɗen ko Allah subhanahu wa ta'ala nulimo kon. o accali ko moƴƴere e meɗen woni e muɗum sona o yeydike en, wono tawi kadi o accali ko lorra meɗen woni e muɗum sina o rentini en. to Allah subhanahu wa ta'ala yo juuɗe nelaɗo e ɓeygure maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓen e kala jamɗo jokkitewo maɓɓe hañe danda ndari. jeyaɓe Allah, huli Allah subhanahu wa ta'ala waɗon ko wi on kon, accon ko haɗi on kon. harani jeeya e kulol Allah subhanahu wa ta'ala jebbilanagol mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala. jaɓugol wondema ndeɗo tagore wona yimɓe ɓen toppitinde, ndeɗo tagore wona yimɓe ɓen addinde ɗo, ndeɗo tagore wona yimɓe ɓen kadi ittatande ɗo. Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko fawti ɗiɗo. woodingol yimɓe ɓen toppito fiyate maɓɓe on, ittaɓe ɗo nde faala, accaɓe ɗo ha nde faala, ɗum koye juuɗe Allah wonina juuɗe goɗɗo. idan ko ɗum waɗi neɗɗo juuɗo on no jeeya e ko hulirta Allah subhanahu wa ta'ala jebbilanagol mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala.
haray kanko Allah subhanahu wa ta'ala o yamiri en rewgol mo e alhaaliji ɗin fuu rewgol mo fewndo neema woodi fewndo kellal woodi fewndo ɗuɓɓu woodi e rewndemo kanko Allah subhanahu wa ta'ala jarnugol mo e hoore ɗin neemaji ɗon rewamo kadi sanga sattende e sanga ñaw e sanga lo'ere e sanga toñeede rewiyamo ɗum kadi honɗum muññagol anda kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko acci kala ko woni yo wonu so tawi o faala ko won wonta hunde ala ko yaltende doole makko ɗen hunde ala ko polsimo kanko Allah subhanahu wa ta'ala idan hara anden no jeeya e dandoji neɗɗo ɗin ka Allah subhanahu wa ta'ala yamirgol hoore mum muñal nodda yimɓe ɓen kadi faade e muɗum ɓe ganda Allah subhanahu wa ta'ala o wondiri wondema yimɓe ɓen fof ko perduɓe si wona waɗɗo pijinayi subhanahu wa ta'ala wi wal asri inna al insana lafi husr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr o won kanko Allah subhanahu wa ta'ala wonde yimɓe ɓen fof ko perduɓe si wona waɗɗo ɗiɗo pijinayi gonɗinɗo Allah golli ko moƴƴi noddi yimɓe ɓen faade e nde moƴƴere yamiri yimɓe ɓen kadi muñal idan ɗiɗo nayi sa acci gotel e majji a waɗali andu haray a yaltali e perduɓe ɓen ko ɗum waɗi so tawi neɗɗo julɗo on jikku makko on o anda yamirgol muñal no wayi yamirgol julgol yamirgol muñal no wayi yamirgol howrugol no wayi o yamirgol piji heddi ɗin Allah subhanahu wa ta'ala wino e wasta'inu bis sabri wassalati wa innaha lakabiratun illa ala alkhasiin wallinore muñal e juulugol yani no jeeya e ko neɗɗo wallinorta e waɗugol piiji makko ɗin hewtugol ka o faala ɗon no jeeya e ko o wallinorta e muɗum muññagol woni noon kala hunde woni ko aduna ga falɗa hunde woni ko lakara falɗa hunde ko walle ma ha hewtande heɓande ko so tawi a muññike so a muññaki ay golle ha fewno ko gaynata ɗum ɓernde ma nden udda monoɗa bonana ko gollonoɗa kon fuu idan Allah subhanahu wa ta'ala rentini en e ɗum haray anden Allah subhanahu wa ta'ala o ƴetti ahadi goto fof no ɗum ɗo ko foti sona Allah subhanahu wa ta'ala foɗuɗen fof no gasa ɗon ka wadde amma kanko subhanahu wa ta'ala ko foti kon o waɗay o holli e wondema kala neɗɗo jaɓanɗomo muññi e hoore ɗan ɗo gurnanɗa woni o waɗi ngal muñal ɗo dewal makko tawa wona lo inkinare o muññoyi wona fifere ala o muññoyi ko o muññori ko jaɓɓugol Allah subhanahu wa ta'ala weltanomo jaɓa wondema hunde yaltali e ley doole Allah ne hunde fontata ko Allah o jaɓana ɗum ɗo Allah o jaɓa kala ko woni hara Allah no andi fi muɗum mo jaɓi woni sina ɗum wonta idan kala neɗɗo jikkiniɗo oɗo jikku o tabiti ka wonki makko Allah subhanahu wa ta'ala no ƴettanimo aadi wondema o jonnitoyeno joddi golleji makko ɗi yawmal qiyama ko alda e hasbugomo idan ala noon ko ɓuri moƴƴude e bani adama tentini wurɗo gurnanɗa wurɗen ɗan e fewnumo wurɗen on ala ko moƴƴani en hewti hewtugol yawmal qiyama tawa hasbode alanayi ko waɗi nela sallllahu alayhi wa sallam maaki man husiba uzziba kala neɗɗo liñaɗo yawmal qiyama konguɗi makko ɗum fof ndaara gotum gotum golleji makko ɗum fof ndaari gotum gotum sikki ala o nettoye joni so tawi Allah subhanahu wa ta'ala waɗi no woodi golle ka adna ɗo ɗe neɗɗo gollata tawa yawmal qiyama ara to ƴetta kaɓɓu makko wakkoɗa feƴƴe a hasbatake ala ko neɗɗo on ɓuri haanude tinnade yaha faade muɗum heɓu ɗum idan ɗulle ko honɗum woni ɗum wona juulugol wona horugol wona okkugol ko muñal subhanahu wa ta'ala wi innama yuwaffa sabiruna ajrahum bi gayri hisab muññiɓe ɓen ko Allah jonnitata ɓe joggi maɓɓe ndin koko alda hesbona haray ko wiyete muñal ko jogi tagol wonki muɗum kin haɗaki ɗeñƴagol haɗaki hulgol haɗaki woytagol sanga onti nangi dewal Allah subhanahu wa ta'ala ma sa'i neɗɗo on haɗa yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala ma saangi Allah addi e hoore ma hunde nde tawata ɗum ɗo welata wonkiki sabu musiba wi'ugol musiba ko bone ko angal andugol diina musiba ko bone wonande neɗɗo kefeero musiba ko bone wonande neɗɗo naafiqiijo amma wonande neɗɗo gomɗinɗo Allah subhanahu wa ta'ala musiba ko moƴƴere wonande mo musiba wona perdi ka neɗɗo gomɗinɗo on ko ɗum woni perdi ka kefeero e ka naafiqiijo on amma ka gomɗinɗo on musiba wo musiba mo heɓi ko moƴƴere ɓeɗen tan wona bone idan
hara muññagol e hoore ɗiɗo tati muññagol ma rewa Allah sabboɗa muññagol ma acca ko Allah haɗi kon sabboɗa muññagol ma koddoriyeji ɗi Allah hoddiri e hoore ma ɗin sabboɗa waɗugol ɗiɗo tati ko ɗum ɗo wiyete muñal nela sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki neɗɗo hay e gooto okkaka dokkal yaajungal moƴƴungal ɓuri ko wiyete ko muñal yani kala ko Allah okki neɗɗo si okkalimo ko wiyete muñal kon sikke ala o perde ko waɗi siko dewal jokkuɗa si tawi muñal jokkodira e dewal ngal a yahay ha seeɗa ama accita siko bone accunoɗa si yehi ha neeɓi si a muññaki a wiye tigi tigi on ɓaymi accuɗi boneji ala e newade e wilde majji yirtoɗa boneji ɗin kadi koddoriyeji Allah ɗin e hoore maɗa si a muññaki ɗi jaɓanɗaɗi Allah yahay ha monanoɗa Allah si a monaniki Allah haɗa a perdi ko waɗi a wawatamo wi'ude a wawatamo wadde perdi ɗin ko hoore ma kanko ko addunoɗo ko dargol hombo womma est ce que ɗe jeɗfa jeeya idan hara ɓe maki neɗɗo okkaka dokkal wo dokkal moƴƴungal yaajungal ha hewti koyete ko muñal bal ari e asar wondema ko wiyete muñal kon no waadi e diina neɗɗo on wona hoore makko nde waadi e ɓanndu makko ɗum noon yani so tawi woni neɗɗo mara muñal bi mana o ala diina fi hon ɗum sabu so o mara muñal o bonne diina makko kangoy ɗum sikki ala so tawi neɗɗo mara diina o bonne diina so mara muñal o bonne diina makko ka o juuli o hoori o okki ha o hawri e sattende o o inne hannde kadi ɓay mi juuli mi hoorima ɗum no fuu Allah alana e waltade hannde kadi macciri ni ɗon sattorede o wona ɓurɗo perdude mo meeɗa wadde ko kadi fiiti idan neɗɗo so tawi woni o muññaaki ka gurdam makko ɗo hunde ƴetta yawde so waɗi ɓe wi wondema hara muññagol no waadi e diina kan wona hoore waadi e ɓanndu wona tawi noon ɓanndu gollata e ɓaawa hoore wa kadalika neɗɗo wawata wonde julɗo o gollira diina makko kan ha o maaya o male so tawi o jokkaki jogaki muñal Allah subhanahu wa ta'ala o humpiti e wondema yimɓe moƴƴuɓe attiɓe en hoore niɓe leydi ɓen fof no jeeyano e dolokaji ɗi ɓe ñoƴƴi ɓe ɓorni ɓe cuɗori ko wiyete ko muñal annabaɓe e yimɓe moƴƴuɓe attiɓe men ka hoore leydi ɗo cuɗari maɓɓe ndin ko wonno ko muñal Allah subhanahu wa ta'ala tumande o yoɓoyɓe kadi o holli ko yoɓɗiɓe ko sabu ko muñino ko ndaren Allah subhanahu wa ta'ala ka o janti jiyaɓe makko ɓen o wooli jikkuji maɓɓe bo moƴƴi ɗi ɓe watta ɗin e jikkuji bonɗi tawi ɓe watta ɗin ɓawa sefike ɓe ha o gayni o timminide honɗum o wi ulaika yujzawna al-ghurfata bima sabaru ɓeeɗo ɓe jontede cuuɗi ka aljanna ɗum woni joddi maɓɓe ndin kono ko sabu koɓe muññino kon sabu mo muññaki o juulata hayso o juuli o juulata fewno julde nde hayso o juuli fewno maari o timminta sabu muññagol ko wawata wadde ha neɗɗo juula mo muññaki o hoorata mo muññaki o okkata mo muññaki accata golle mum yaha haji idan Allah subhanahu wa ta'ala holli ɗeɗo golle fof ko marsinnode toon ɗum ko muñal ngal joni o ƴetti muñal ngal ɗum o janti o wolal golle heddiɗe fof sabu ko naɓi hunde ko won tigui ma e ulaika yujzawna al-ghurfata bima sabaru ɓeeɗo ɓe yoɓama cuuɗi ka aljanna sabu ko ɓe muññino kon o watti kadi humpiti e wondema ka aljanna toon malaika ɓen aray ka aljanna hiwo yimɓe aljanna ɓen weltanoɓe kono ko ɓe jantoto e golleji maɓɓe ɗin fuu ko muñal maɓɓe nga pet wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab salamu aleykum bima sallaytum wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab salamun aleykum bima sabartum malaika ɓe naata e dambuɗe aljanna ɗin fuu ɓe wiya wonɓe nder toon ɓe yo kisiye wonu e moɗon sabu ko muññino ɗon kon ɓe wolata ɗum fi juulugol ɓe wolata fi horugol ɓe wolata fi okkugol ɓe wolata fi accugol bone ɓe ko watta ha ɗin ɗo waɗa kon ko ɗum ɗo ɓe wolata sabu so tawi neɗɗo no muññi ɗiɗo fof walla ne wadde hunde ko nde welma wo ko nde welma so a muññi ka e wakidata waɗande ko hunde sakki wadde wo kadi sa muñi ka e wande wadde idan ko muñal ngal woni miranka piji ɗi wata ndiyata ko ɗum waɗi ko ɗum ɗo janta wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab salamun aleykum bima sabartum fa ni'ma uqbadda kisiye woni e moɗon sabu ko muññino ɗon kon nde nokkure nde wonɗon nde moƴƴi wonnude qala sallllahu alayhi wa sallam
ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله من سيئاته كما تحط الشجرة من ورقها. وقال ما من مسلم يساق بشوكة فما فوقها إلا كتب له بها درجة ومهيت عنه بها خطيئة. نلا صلى الله عليه وسلم بهم فتي إن دبي حديثي كهون وني نفورة منيا بانغينا ني وندما نت جولدو اونكو هبata mako fu si hebimo tay o munyike ko wadani ko mokke be maki ala e neddo juldo hay goto mo lorrahum no heba bi maana goddo yennata ma goddo sibitata ma goddo dawata ma fi mo ko ma dole goddo dolata ma wadama ko mettay ma munyoda dum fi Allah subhanahu wa ta'ala siwana alla montiray sabu dum don bakkatu di maada din hande kadi o yobo e ma joddi mudu yawmal qiyam sabu kala ko monti bakkatu neddo hadi mo lette kala ko hadi neddo lette hadi mo lorra sabu ala lorra pour ka mawde lette Allah kala ko neddo hawta no anna do ko suku yef lette Allah subhanahu wa ta'ala kala welo welo kadi go hedi ka anna do ko ngo seeda e yeso nema Allah subhanahu wa ta'ala yawmal qiyam idan be humpiti e wondema kala ko hebata juldo e lorra ko ka adna do woni ko iwru ko e bani adama dimmo makko woni ko iwru ko Allah subhanahu wa ta'ala ari ha hewti mo wala wala jingo goddo si tawi o munyori dum fi Allah subhanahu wa ta'ala Allah montire sabu dum bakkatuji makko din wono leggal samminirta ha ko mudum tuma ne gal yori sabu o musiba e ma ko mabbe goddo go be maki juldo wo juldo ala mo bullal no tufa ma ko wona dum yani kala ko wete ko lor si wana Allah subhanahu wa ta'ala windana ma sabudun do darja o montan sabudun do bakkat fa hadhihi al ahadith wa ma warada bi ma'naha busra lil mu'min yahtasibu min ajliha al masa'ib allati yusibuhu Allah biha wa yasbir 'alayha wa yahtasibu sawabaha inda Allah wa ya'lamu anna dhalika min Allah ta'ala ولذلك فإنه يسأل الله دائما أن يجعله ممن إذا ابتلي صبر وإذا أنعم شكر وإذا أذنب استغفر وتاب. إذا ما كنا نبي صلى الله عليه وسلم يكونكم معنى مجدي سينتسكك أنت وأنتم ويلو ويلو ونندنت تقوم إلى الله سبحانه وتعالى. نتا وتموسى ندوم هبتاما كونغول متونغول هبتاما goddum hebatama ikko ma ko ma e jawdi mani hunde ala ko arata e ma ko tata no mettay ma si wana alla montira sabu dum bakkatu di madi dum do ko welo welo wona de neddo gombindo jaka kanko hunde ala ko arata makko fiyo ped bal ko ari makko kon fu ko fiyo hebu idan dum do ko welo welo wona neddo gombindo dum do watta kanko hande kadi kala ko ari o anday ko mojjere woni beedanade mo o jabay o jebbilono Allah subhanahu wa ta'ala o yida hebude moƴƴere mudum den ka Allah o sabbito o anda wondema Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko woni e wadde tigi di hay si sali jungo goddo no nder hen hay si kongol goddo no nder hen hay si tawi kanko sabu ko fagitino don kono dum iwali wonde ko Allah hoddiri hunde de yonde won idan ko do wadi neddo juldo no hani hebude dido jikkuji tati go juldo no hani etade to Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah wadu mo neddo mo tawata so jarribama o wawa munyade ko wadi no jeya e ko buri wonde e perdi kon neddo jarribe o ronka munyade do halay perdi makko din ko duubu sindo o munyike Allah subhanahu wa ta'ala lontinanay mo den don hunde yoba mo kadi baraji jonnon bay o munyaki o perde den don hunde o perda kadi baraji idan haray dum do woni wede perdi dum tigi tigi wana perdugol gol ko ara nun ko perdugol sabu dum do won neddo juldo no haali to wada Allah subhanahu wa ta'ala daiman yo Allah wadu mo on neddo mo tawi si o jarbi bama wawa ni nyaa didi o to Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah wadu mo neddo mo tawata si o neminama o jarnay Allah e hore nema on sabu yimbe be sikkay bone ko jarrabu yetu woni bone nema kadi no wona bone kala mo Allah subhanahu wa ta'ala neminiri kella ma neminiri dum galu ma o neminiri on tigi jawdi ma o neminiri on tigi gandal ma jaaw o ƴetti dum o wadi yeddugo Allah subhanahu wa ta'ala e wongo lettorande idan
nema on si o yettirama Allah subhanahu kuma e moƴƴere jarna ka feeñi ɗon sa ƴettiɗum a gollitiri e yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ko lette adana ma haray hande kadi wona nema ɗum waɗi julɗo on toroto Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗumo on mo tawata si neminama o jarna e Allah jarnugol Allah noon wona uttugol hun kon tuwi Allah jarama ko ƴettugol piiji ɗi waɗa ko place majji gollitirgol piiji ɗin ko Allah ɗaɓɓiɗi goltire ɗon so waɗi ɗum haɗa jarnima o toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗumo on neɗɗo mo tawata si o ari faljude mana o bakkonɗini sabu konngol ngol o wuuli ma o bakkonɗini sabu kuuɗe ɗe o huuwi o insinoto o tuuba rufde Allah subhanahu wa ta'ala ɓaawo nde waɗi ɗum kono no jeeya e ayibe nde neɗɗo tawata controlata konnguɗi muɗum ɗin o annda ngol o wonta e baraji e ngol o wonta e bakkaji ɗum ko bone neɗɗo foti hara an neɗɗo on hiɗa wattanila e hoore ma hiɗa andi si a haalingol konngol ɗo ngol ɗo ko baraji heɓoto e muɗum si a haalingol ɗo ko bakkat heɓoto e muɗum ko on tuma wawata andude a ngolngol mi woli ɗo ko mi tuubo ka ko mi jarno Allah so tawi a fendira ɗum ɗo aw ko ɗum fa haka falɗa o idan yo toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah arsuno ɗo tati yo Allah waɗumo neɗɗo muñotoɗo so jarribama neɗɗo jarnowo so neminama neɗɗo tuubo rutto faade e Allah so tawi woni o ari faldude ɓay neɗɗo on o falde ينبغي للمؤمنين عند الضراء أن يكونوا من الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون فإن الله خالقهم ومالكهم ومدبرهم والمقدر عليهم ما يشاء ويحكم ما يريد فعليهم أن يستسلموا له ولا يتسخطوا من قضائه وقدره حرين هذا نقوم بالفوم سفتر بالصفات neɗɗo gomɗin ɗon no haani fewno nde lorna ari e hoore makko ɓittende ari e hoore makko nde o jeyete e yimɓe muññiɓɓen sabu ngal dewal ko ngal gollata sina sattede ari wiyete muñal kon gollirama o sara ko mettata wonki yeni woni noon ko dewal woni ko musiba sabu immagol ma juula wasila inne ya muño juula kon no par ce que juulo ngo ne metta wonki ko weltati kon ko yacciti jooɗo to fowto to jokka kuyna ni wowla ñallal ngal fuu ndaare ngoore men moƴƴa tawa e neɗɗo siko ka yaasi to o woni so woni ɗo leere ɗiɗi mo jooɗi mo woni wonki makko ƴittaaki kono so woni ka juulide ɗo leere timmuɗo hara wonki makko illa ni ƴittaade ko falande dow ko accede o yalta mo wawi haqqide hombo woni mo e duñude hombo woni mo ñemmude inno mo yaltoya ha ko wonki ci faɗa ko woni nder idan ko so o waawiki o muññike o wona ɗo so a wawani ki muñƴiɗa awa tawde nder ga neɓata ga tum siko ɓurana ƴettuɗa a naɓa tundude ma wallina waɗama siko jantogol inde Allah wonɗa a haaɓay siko julgol wonɗa a ronke idan ko wonki kiɗo ma ettoɗa ekkitaki muññagol ki wawa tantude dewal ngal won noon kay piiji heddi ɗin neɗɗon ko ma o anda o ekkita wonki makkin ko te muñal tentini sanga ɗiɗo piiji metteɗi wonki kin ari arayno hanani neɗɗo gomɗinɗo on ke goɗɗo muññi ɓen ɓen ɓe tawata ɓe Allah subhanahu wa ta'ala sifi ɗiɗo sifaji alladina ida asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun Allah subhanahu wa ta'ala wi ko woni muññiɓe ko ɓen ɓe tawi si musiba heeɓiɓe ɓe ɓeydata e hoore musiba on sina ngol kongol sikko e maɓɓe jeeyaɗa yetto Allah subhanahu wa ta'ala si tawi wona maɓɓe jeeyaɗa eto ha jeeɗa e maɓɓe alladina ida asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ɓen ɓe tawi si musiba heeɓiɓe ɓe wiya a minen de ko Allah woni ko jeeyi men kaka Allah woni ko men ruttoto kadi ɓuri hewde musiba ko ƴettay ɗum wona adday ɗum musiba andowo huɗa ko ɗum waɗi ɗo neɗɗo o irritoto kanko ko Allah jeymo ko Allah rutto bimana kanko e konko o jeyno ɗon ko Allah jeyi kanko e konko yehi accimo ɗon koko Allah kadi ɓe hotta ɓe fof maɓɓe ɓe alama jogiɓe joni noon sa jaɓi an e ko jeyɗa kon ko Allah jeyi on mana a jaɓi ko ƴetti konko ko jeyi ƴetti ka ko kali hiɗa ɗo an e goɗɗum ko Allah jeyi ɗum Allah jeyma o ƴetti ɗum noon o accima simo falano ko an o ƴettano o acca ɗum noon kadi so kanko jeyi joni noon so tawi o ƴetti ɗum ɗo mo accima harayno hani yetta Allah waɗi anda han joni mo waɗare ma ɗum woni mana inna lillahi
menen ko Allah jemi min e ko woni e jungo an ko siko bikkun siko ɓeyingo siko jawdi siko siɗɗo min e ko woni e jungo an ko Allah jeyi joni noon ko warani muɗum o ko kalifa wonno so arani kalifa ɗa joni ɗon ko nayi sot ɗimmum ɗum wa inna ilayhi raji'un kaka makko kadi men hootata si yahi yeeso ko ɓaawa mi arde ɓaawa wiide ko ɗon komin fof ɓe wowlaade ɗum ɗo tawa ɗum naka ɓernde maɓɓe ɓe ɗiriti ɗum Allah subhanahu wa taala wi ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma ɓeeɗo siforɓe ɗiɗo sifaji ɓe Allah wino e dow maɓɓe julɗe Allah yani yaafuye makko on e yurmede makko nden ɓeeɗo ko ɓe woni fewɓe Allah waɗina idan neɗɗo gomɗinɗo on himo andi pellet Allah tagi mo ko Allah jeyi mo ko Allah toppiti fiyake makko on ko Allah eɓɓi piiji wonoyɗi ɗin fof woni fi makko woni fi goɗɗo goo ko ɗum waɗi mo andi ko Allah ñawata kala ko faala kala ko yani o jebbilanto Allah subhanahu wa ta'ala o jaɓanamo o anda Allah subhanahu wa ta'ala oɗo na dogeteɗo ni ko dogeteɗo faade e muɗum wona dogeteɗo Allah subhanahu wa ta'ala ko oɗo tu woni ko hulata doga ɓattoɗa ko heddi kon fof ko hulete kon ko ya dogu pattoɗa sa huli nawnare ko ya pottitore sa huli basal ko ya dogu pattoɗa ngal kala ko hulɗa ko ya dogu pattoɗa amma Allah kanko sa hulimo ko ya dogu pattoɗa sabu sa pottitimo no pottotoɗa probléme ɓe ɗum no ɓattorɗamo wo certuɗa e probléme idan ko oɗo woni huleteɗo ɓatte ko ya dogu ɓattoɗamo kanko subhanahu wa ta'ala anda wondema haray ko kanko jogui moƴƴere maɗa nden kanko andi ko honɗum moƴƴen ma kanko andi ko honɗum gasta e hoore maɗa kanko andi piiji ɗin ko fewde honde gasta wonde hara nafa e jommum aqulu qawli hada wa astaghfirullah lakum fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد عباد الله وفي صحيح مسلم قال المصطفى صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له إن معركة الحياة معركة طويلة كثيرة التكاليف محفوفة بالأخطار والمشقات ذلك أن تنمية الحياة الدنيا وتنمية البشر فيها تجعلان من المستحيل أن يخلو المرء فيها من كوارث تصيبه وشدائد تحل بصاحته يأتي الله سبحانه وتعالى قال الله تيكو غوت محاني يتيده موالكو يتيده انترون وجوده صلى الله عليه وسلم e sahaba makko ɓen e kala jokkuɗo peewa maɓɓe ngal hañagal ngal dari jeeyaɓe Allah haray nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no jeeya e koɓe ɓanginani ɓe humpiti en e oɗo makko maɓɓe arɗo ko sahih muslim ɓe maati kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kaawe fiyake neɗɗo gomɗinɗo oɗo neɗɗo gomɗinɗo kanko so tawi woni bone heeɓimo o muññoto ɗum wontanamo moƴƴere si tawi woni kadi moƴƴere heeɓimo o jarna e Allah tawi ɗum ɗo ɓe noon kadi moƴƴere ɗum ɗo alana hay neɗɗo goto yimɓe woɓɓen ka hawre leydi ɗo si wona yimɓe gomɗinɓe Allah ɓen jokki Muhammadu sallllahu alayhi wa sallam idan ɗum ɗo ko nema mo Allah subhanahu wa ta'ala waɗi mo tawata meeɗata mo si wona neɗɗo gomɗinɗo jokkinilaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko oɗo tummari ɓe maaki no hawni fiyake neɗɗo gomɗinɗo Allah on oɗo kanko hunde alanamo perdi siko moƴƴere ari ko moƴƴere ɓeydantamo siko bone ari ko moƴƴere addantamo idan kanko fiyake makko on fof ko moƴƴere ɗum ɗo woni neɗɗo gomɗinɗo neɗɗo fannin o hewtali nde ɗo nokkure o sufarani oɗo sifa haray no hani yo dartu iman makko on tawa ɗan ɗo gurdanɗa wuruɗen ɗen andi Allah subhanahu wa ta'ala no waɗirɗan noon sunna makko on hoore ndiɗo leydi neɗɗo wawata wurude e hoore ndiɗo leydi hara ko welimo tum o nanata ko welimo tum o yiyata ko welimo tum o horta e ɗum annabaɓe heɓali ɗum hay goto idan siko moƴƴere ko ɓen attono heɓude
ko annabaɓe heɓali kon goɗɗo moƴƴali fi yo heɓu ɗum ka hor leydi ɗo ko waɗi ko laawol maɓɓe ngol wonɗe a rewa joni noon koɓe rewi e muɗum kaɓe tufi ɗon e kaɓe soñji ɗon fof laawol ngol ha hande ngol tan sakko ngol woto sa ari kaɓe soñjinoɗon a soñjoto si a fotti siga ɓe fottunoɓe ananay ko ɓe nanno ko idan no hanama an kadi jogoɗa jikku maɓɓe on anda Allah subhanahu wa ta'ala o faalano waɗayno arnaɗo aljanna kono oɗo wonta aljanna aɗo aljanna on to idan haray no hani kañum neɗɗo gomɗiɗo Allah subhanahu wa ta'ala on o andano o jaɓɓora piiɗi ɗi heewi ka neɗɗo heɓata musiba on musiba yaltinamo dina ɗum no wadde waɗi idan so neɗɗo heɓɓali hoore muɗum moƴƴa o uddita e hunduko makko komo woola konnguli sago hoɓɓe mettende tawa ɗi ɓooremo dina ɗi kam dina ɗi wono tawi noon kadi neɗɗo so wattanali yila o heɓay neema o bungira neema on o mantoramo o waɗa kanko ko kanko tun andi ko fewndi ko kanko andi ko watte kanko mo jogui ƴoyre tawa ɗum wone saabu waddama e Allah subhanahu wa ta'ala sabu no jeeya e yimɓe ɓe Allah faala kaɓen neɗɗo mantorowo hunde nde Allah waɗani no Allah la yuhibbu kulla muhtalin fakhur Allah yiɗa neɗɗo bungowo neɗɗo mantotoɗo Allah mara haaji makko tu woni noon ko jawdi o bungiri woni ko gandal o bungiri woni ko cellal woni ko laamu woni kala ko bungiri yo andu ngon bungo ɗo waddimo e Allah wa kadhalika so mantori sabu wona tan ko waɗi mantorgol hunde no wona jikku julɗo noon jiɗɗo mantorta ɓay man nakan ko waɗi ko Allah subhanahu wa ta'ala ñande kadi o faala ittude wo itte ko waɗi julɗo mantorta hay hunde idan ɗum ɗo jeeyaka e jikkuji julɓe ɓen bungirgol nemaji Allah ɗin mantora ɗi na jikku julɗo noon ɗum waɗi haɗa neɗɗo julɗo on kanko mo andi wondema ɗan ɗo gurdan no Allah waɗi ɗan noon seerata toujours neɗɗo o weerta bimbisina tawa himo mari probléme ji goɗɗi goo taw ɗum imma ko immorde e yimɓe ɓen ma ko immorde koddudeji Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum waɗi neɗɗo julɗo no hani yimtade Allah o anda wondema ko wiyete muñal kon ko dewa ngal neɗɗo fuu hani wakkilade rewide Allah subhanahu wa ta'ala fi yo neɗɗo malaɗo kono Allah yo Allah ko wiyete ko muñal o waɗa yimɓe muñiɓe noddeɓe yimɓe kadi faade muñal jeeyaka e jikkuji julɓe ɓe neɗɗo wonowo neɗɗo itto muñal e yimɓe ɓe neɗɗo naadowo taƴare jiɓɓeɗe yimɓe ɓen on anda ɓe julɗum sa jaɓu neɗɗo mo yewtuɗa o yeeso makko niɗɗitay o yiya kala ko gasa no gasta a jikki julɗo hollu yimɓe ɓen Allah kala ko faala wadde o waɗe tuma nde o faala wadde o kono honno o warrata ittu ɗum ka hakkille ma a wawata wolude hunduko a wawata yiɗu ɗum gitama en no Allah warrata hunde jiɓo nde o watta hunde no o warrata terto kala wiɗo etto ha anda no Allah warrata hunde ɓe haɓe idan maako nde o watta hunde nden no warrata terto ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ارنا الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل وارزقنا اجتنابه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكرر الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبكلماتك التامه أن تجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بدل عسرنا يسرا اللهم بدل عسرنا يسرا اللهم بدل عسرنا يسرا اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأن بلدنا هذا اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأن بلدنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وذوي أرحامنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين